Для меня, конечно, это загадка. А почему вы, когда сходитесь, именно белый? Не, не белый. Как- Не белый, я его прошу, который вот и основной, но он может там желтый, синий подмешан. Хочет, чтобы он был, поэтому я Мне кажется, что чтобы наоборот, температура у него была. мне кажется, наоборот, надо побольше. Посмотри, сейчас тебе объясню. Посмотри, если он включит синий, красный какой-то, но он у него мигает. Но все равно не будет. Тут главное, чтобы он... ну, конечно, желательно, если был бы у него синий всегда, да, свет. Если был бы синий, тогда если был бы желтый, то желтый. А тут смотри, на прочность, он включает, у него там, да, там 3 холодных, там 3 желтых, да, вот как бы. И вот хорошо, да, температуру какую он взял, там 4, 5, 600, чтобы он включил. Я понял. На все. Короче, если на белом, проще Сейчас смотри, еще объясню, смотри, добавлять. если мы сейчас по синему возьмем,
Хөрмәтле тамашачыбыз, концерт вакытында кесә телефоннарыгызны сүндереп яки тавышсыз режимга куйсагыз, калган тамашачыларга һәм артистларга зур ихтирам күрсәтерсез. Сезгә бүгенге тамашадан ләззәт алып, күңелле ял итүегезне телибез. Рәхмәт. Уважаемые зрители, артисты концерта будут вам очень признательны, если во время мероприятия отключите или поставите на беззвучный режим свои сотовые телефоны. Желаем вам приятного отдыха. Спасибо.
Mezgiller oğa Gün yakka taba Yana doğan yaz Kile dünyaga Anım pühtəligi Nazlı gözlerine Bu bəxtime Işanmayım xama Bar cihandağı Yaktı yıldızlarını Sima büləyide Emme ağlarının Kətteyin yaktıları Tinləşəlməsinə Minem şəhər koyaşı Bu seyir dünyada min sahip olar Sinem kuşanım min kıtkara Bir vəxtə birər Məngü sinin bölər Bəlür suyunə Saqlara qalar Nar cihandağı Ağızlarını Sima büləyide Emme ağlarının Xətteyin mağlaları Dinləşəlməsin o Minim şəxsi Bar cihandağı Mağla ağızlarına Sima büləyide Kətteyin mağlaları Dinləşəlməsinə Minem şəxsi koyaşı Xeyirli kiş. Sevgili dostlar, hürmetli konaklar. Xayrli kiş, şir suyuşu dostlar. Sizni o'zimizning shir bayramida salomlaymiz. Bugungi konsert programmamizda ijodimiz yo'lidagi eng yaratib boshqargan shirlarni sizga taqdim etishakmiz. Hamda ular sizning ko'nglingizga xush keladi deb ishonamiz. Әйе, ышанабыз. Бүгінгі концертімізге жырның, мұңның, осылын, büyüklüğün anlattıran tamaşaçılar geldi. Hamda Eliza ishonasizmi? Shunday yig'li tomoshabinni ko'rgachdan so'ng tag'ida da ruhlanib yig'lisi, ijod etasi ham yonib yashisi kela boshladi. Әйе, мен сиңа ышанам.
үшін махсус язылған. Һәм инде җырларның авторлары бүген залда безнең белән ул Ренат абый Харис. Һәм Ренат абый Харис сүзләр авторы. Һәм инде Артур минем өчен махсус музыкасын язды, музыканы иҗат итте. Рәхим итеп тыңлагыз. Кавышу җылысы.
Зур рәхмәт.